Hakamit skipalay jong katayo, uway usamla kasi ubasyong basa hamaulay put muri, ula sya thambor hakekan hun ki barjala hasaw forlong, shilong, katbaw nang ya lenti hakanikatan. Bat hakanik jingja, uni usamla ula mensaw na kajing syati dakikan janar na kibenta jong kakli. Uni usamla ubasyak thambor bagi barjala udah belatip kerteng kemungkinan warlarpi, balai itu bagi barjala ki bathambor uni usamla kidon kumba kendai ngut ai. Kat kum kejing itu jong usamla kena kejing ja kelaja kepor nyus teng menmiet kat ba mau bot wei parlok kedang ya lenti de kawai kali banwan phai salayeng. Ule itu bah kena kejing ya lenti kawai kali kalawan nadian bat kalapan bantam syakmat. Bat habal ailat bakan tam kena kali kala ka lenti penban yaki bat mar kum tahi kum pran kendai ngut gibar jela kila heran kali bat kila syuberngam bat kila syok latiat diu di kenjanar na lengkedong. Kat kum kejing ong juu kini gibar jela kila keren rut kaktian kasih haba berngam meki bakim dai ban le bahe hakasnong jongki. Hadin kini kejing ja yo Kenneth warlarpi la penkit nok marmar ke Dr. H. Gordon Roberts Hospital Hajayau bani ojing Sumar. Bat hadin meladap pentak dawai ya kejing mong la syayu bandet pai nok syayeng. Halor kini kejing ja nakal yang jongi bahayang bahasem kili ujor ke ejahar syaki pulit bantuet bat ban kem ya kini gibar jela ki badan keti. Bobo overtake giyang kasanya kali. Bobo yang kasam kali. Di ngiong ya ki. Ba pinya kali mun. Ki yang atau kman. Ki kan kasih. Ada ngomong tak mau pet. Tengok yang yang om tas sedang jarang mek dah keti be. Hana wat jule rumah ni ha ka dong jongi. Baru di dekat sudah. Nek pi mensau. Nak leng klik lai jaka klik. Ku dong ni. Lai jaka. Kat mu buju sai ka ja kan ka. Tu jan mit nyo stek tam ji.